máa ṣẹ̀rẹ̀ òróró olúrọ̀rọ̀ ni iṣẹ́ àókèlè máa ṣàfún màmá ẹ̀gbọ́nú sáké ànàgó pẹ̀lẹ́ olúrọ̀rọ̀ kárò fọ́ olùkè ìṣọ̀rọ̀ a máa ṣẹ̀rẹ̀ olúrọ̀rọ̀ rẹ̀ kú ẹ̀lẹ́ a máa ṣẹ̀rẹ̀ olúrọ̀rọ̀ rẹ̀ kú. Ankasa afi na me beto be de na me ne omasa de tie ni enye de omo ye na be hunahuna me na wa oti fie no se ye wo se e bia me body ni timi ni asa be beto ato asa be beto asa ye etimi to just a cappella ni wi a na masa no hu se enye body ni ye de sa e movement e kasa chewati nye body na office bia na we papa tell ofa ni obe metimi asa ade a me be wa asisi ya no me ka bibia obe frame for shows so mo ba show na me nkan wa ompe yes noko ye je please we don't talk yan kasa bebre o nye se omo ji omo bo na omo sakoba na nya no na me kan wa asem ti enyuma me bebo enkran dokunasa enkran dokunasa enkran dokunasa enkran dokunasa yeah ohun ya besire yeah enkran dokunasa enkran dokunasa enkran dokunasa enkran dokunasa Oh, je me calme, vous me machez donc. Oh, yo kasa o. Ya ro mu nyina hwemanim sa. Onu pa denche. Danyobi. Enya go na video. Mamenka o se ope band papa. Se wedding, se engagement. Nyonmo Wokweo. Hwe, na mu ka se uti ase. Nyonmo Wokweo me mfa. Ye, be go ni masi o. Bi o yo. Eti be penipa 5. On be free Bukum, Jamestown, La, Teshi, Ana Hiva, Nungwa. Sa nipa 5 no from busa question bi am passa on our free bar. Wa wo betwa bia no nipa 5 no. Ye ma credit 100 Ghana cedi dey go for so jasu na fe na obe. Ofra apart from me nkran be busa obe kire mi wa kire me no. Teshi on be obugo mo ade bia nkranfo nko a nim e o teshi. Oba eye bukom a omo ade bia nkranfo nko ope otwemu tan nkranfo nko nanim. Etu ye ga proper teshi bukom nungwa choko sa area honum James so na be jono. So ofre na onye nkran ya obi go me kwa intro am be ma obi ze bia oyo o go ni padenche ga you be na be kikasi ani sa obi say yes. It is 0302211701 ekusi4 ene efutu na mfiri ho mba e be ka 5 minutes a obi a komaso ade se nka munya gaga na 65 years yi anka de pa na nka mbese nka esimaye omo so be kire omo adwene efiri se omo hu hia omo nyumu ise enye occasions nko Ghana kro hu omo Independence Day no nka mo party bi as na nka mo program bi as nka mo so manya kakra omo pani Ganyobi Enke Ganyobi enke se na mempe no menya bobukala me so menya bre
menye nkomode tie ga papa ni tie mra ye pesa manfo tie papa munyini mfiri ho ma me na mugusuma na kasa akwai munyini fo gusu kasa munyini na fefe bra ko fi unye nkran ni amemfre o te nkran dia me na obekasa ma chikra mekaze onipa denche bibio oje ko oje egbewu oje ko very good me penkra fo acho ma de na so ma 0302211701 mo prepare mamba bama gamanche mo prepare mamba bama gamanche 0302211701 equity 4 Tade of course Tade no fear te bibio onipa denche minister ni ono so di ahwehwe ana kan na pam ni pasado o hear me jogba omodi wa natri me na abatalala abomodi but me ka ke ayegana alo afogbe inu HA okay jina ha de okay nyina ne se mo amonti ase o se anya se different thing kan no mo man kasa me cheche mo critical opportunity no bomodi wa nyumo ajonye ni chumo papa ne ne chu ha donama da adangbe se ni radon iwa ada so mo amano ne tie omo ha ana ye kasa se ye kasa mo tie ye tinkran omo ha ana so mo kire o se ade o maye no eburu adwene ne tizenti ase so please o hwese de mami eni o masi sinse no ho harusia me kasa grabra ma bredi ani ofani bia wo yo ofane injo osu osu mami osu Okay, Ofani, continue your language. Yeah. Yano. What ye me woman you? Ni papa 17 echo. We mo. One dane si wa ka tune nya no woye. Okay. Ya ti ojugba wa. Woye ya fi ojugba. Okay. Akokra ni say sa benku ya bonifice atoto no. What is it? You know, Morena ya bor sitolo no ye ka. Say no na bia, ene na bia say no chechire mu no. O say ubehwe mpa nkan fo aduane ba kwa e depa ye nyina no. Unwa de kura na oni kakra wo left wo right. Na sitolo fast. You know, you have a friend you chat on afi. Yemra yankase nkomo so. Ya catch us na holiday. I think one of the most important things is out here is fru mani Ghana a fru mani. When you identify say we nkrani mapa. Na omonso ametwa sana nto anka wonya nkrani nkrani ho se wanti ase sa na wanye proud gan ana proud hauser or frafra or aigbe na wanti ase sa obeti eti ayese ya de se ya di ya wo da wie no fri a nkrani no akonsa sanedi wasa brofo di bi atoro no osesa na identity wo ye nkrani wo ya nkrani susu ko ofasa din basara ato so unim hwe okra ye yesa de omode ayiye na pepe omututugo u farisi obidi akire ezo otu amane otu kwa unim Dubai 4 years na odi akire ye yankwe okay chocolate man okay into chocolate man onipa choyote Ofani yo duba na say ne kan na say kan bia to kwa besi because me kasa a pressure na from the when you make inke team your be no o inke team your be no wo play hey Rwade Rollins bayi na bayi Benjamin Messi I'm about my modern one then get when I like a German when they equate Banania me say the all can you say team ni nyina wi a me breakfast and fa mom na eti we de
ye shebo ni pemba team ni wia moe team ni wia 1 2 3 4 that be enkra is enkra baka say ekome enyo okay team ni wia ti na me president abejeja ba bi say no obe wie na Africa kaba efiri ma ko mbata ja papa nka na wakiti baba nka na wakari ana adi omu hu yo masa bo mu se de me no say Debbie radio gold afefe so still but this one the mafe because all club okay bamcho ebeja mo mabonyam kaka na pese so etimi sire kakra because on de nyan say after 65 what the person den kan for be die enkomo kama ne amamre kama de na no power unti o masia ana on there's onye Ghana ni iti ye baako u free sirim u free asante mantem u free bibia dia danse Ghana ye baako iti yenye careful ana amanyo sema ensem fata entimi antiti ye ntem ade baako nya me paaro no ana me enye yimu oye nkrani na we debi we almost every tribe can only nya fa hodie it means that we are one 65 years yes say su ban NCDC dwene said there be a Ghana na enyina epesi yehu no ebetimo skills I be wa na afi mu de photo to special for gamanche it because me tene so amasora e kanon kraze gamanche me so do am go tran akonyo na bu nkente no ga mateshi bibio 1 Manio kakwe, wabre mata kitaria, de makodwa bebio. Danye chiano, nyawe bimingo. Nyawe danye chiano, nyawe bimingo. Asonya awa, dani nyekwelo. Asoma kweye wano, dani nyekwelo. Waka blofo merite ni madame ba owe ni madame ba owolo wabre mata kitaria de makodwa bebio aya de makodwa bebio nyawe anye chiano nyawe bimingo nyawe anye chiano nyawe bimingo asonya owo dani nyakwelo mena meba owolo nyaka blofo merite meba owolo ta sinokoma ta nyaele awo ta omanye aba asonya owolo daga blofo merite ni meba owolo daga blofo merite dani nyekwelo asoma kweye wono dani nyekwelo te nega blofo merite ni mena meba owolo ni mena meba owolo ta sinokoma ta nyaele awo ta omanye aba ta omanye
chose. Obanyo baya, coordination Santia, Obanyo baya. No baya, coordination Santia, Obanyo baya. Why she a jack? Ever grandma go a thing. Shabos and if they love it, now I fit why she a jack? Ever grandma go a thing. Shabos, meaning on it. We go for a pay. I wear a jumbo. Let's open a bra. Kaya come by and see a better she ambo. Obanyo baya, coordination Santia, Obanyo baya. Coordination Santia, Obanyo baya. Why she a chat? No club go a take. Shabos and if they love me, Shabos and if they love me, Tawafi table. Shabos and if they love me, Tawafi table. Why she a chat? No grab a go at it. Shabos and if they love me, Tawafi table. Meaning on it, we go very quick. I wear a jumbo, first I open a crack. Tia Bakashiabu Benini, we go very quick. I wear a jumbo, that's how open and cry. I come by Tia Bakashiabu Atalate, just a man I can maya. Shana me father, also back when you are. Ewa me, I'm going to your no grab go at it. Shabos and if they love me, Tawafi table. Why she a chat? No grab go at it. Shabos and if they love me, Tawafi table. Meaning on it, we go very quick. I wear a jumbo, fence open and cry. Auntie Agbekashia, Auntie Agbekashia, Auntie Agbekashia, Auntie Aesheba, Auntie Aesheba, Auntie Ashego, Auntie Ashego, Auntie Ababa, Auntie Ababa, Auntie Akotele Yaba, Auntie Akotele Yaba.
Ayire mom. Hey. I'm so why you may fear he. Fit mo kola bere. Hey. E na mo ba ye. Mo gina mo na so be me ha me ninka. Be 3 to 4 hours. Na mo sa na mo bonyo. Nyuma job fe. Na sa na e ka no. Nyuma jonye fe. E just nyame nhira mu nyina. Ghana danya fe shi. Ke mane oba bedwam show na mama yake kan ho. Nye no ano no. Na kan no mom se mama na masaba bre. Adwuma ye mbre. Oh, but my idea. Nyame nhira mu. Se mode madaje abeboa ma ene afofida no paso abaso. Megidi se obi oho a ebia ohun se obi nam krom na wafa ne ho se ya aya na adwen ba ne trim te se woye konfo sesa na ya amafo hu meboa na se na wo hwe bedwam dwumadi a wo hu se enye sa na tie eye amamre na eye amane a enkranfo a ye nuanom wo mo fa so mo siesie mo ho na mama mpacho we na dam ko ho ejina homa de ejina homa enkranfo se wo so enyuma se wo ma ye obia unse we ye nkrani to say we ndawa e be to say no ma we we say e be to say no ma wa front ma wo dp but say we da so ma wa ye unse o apeda we a e kona na sister we a oye otonyom ye nkrafo ni nyina say ye tonyuma okay e be say ye fa we nyema asensodie no okay nti se obi nam krom na osiese ne ho te se de mo siese mu hu na sa hwene ni bi nna ne komu a che se ontonyom na emu wafa ne ho sa kekese enkrani ye da se mama ye adesuade ba ko na aya na mo ya na ye mo na mo ye se na aya che de se enyum se
enyum no se wutu enyum te se wunsa esa yetumi hu se enyum no bekọ jo ebia obi wo na on tinkran ye tunkran nyum but onipa no ye fast okay enti obe hu se o si say yen sorry okay o si say ti say yen chia enti se wu yesan ya na nipa no hu se say na esi yeda se ene anya hwekura no Ghana frisia aduosia enum nti wanya bibi asua ewo Badwam so Nyonmo Wokweo band nyesa nyame ne yehwe no band nyame hira mo maya de nti bebia se yedwumade bia eyi o areho enije o Nyonmo Wokweo ena yemfrɛ wom no montumi emua yen etimpamcho mi se mi firi ha dachi me hiam ho etimpacho number no yebegye wo yepani ni ho dada mpacho nti obema ye mo number no na aha na afi na uhia oma na watumi afrɛ wom kai se emema wa chire bebre omo nyina wafa Dero na abọ ne hey senti na haye dey se wo se kire ho nyina abọ dero de kongongo na mi hu se wo so do nan no ye bibi wade ne ho gome yo ye da se eti pacho so pese ofre wo ma number obefre afaso no 0243 689510 0243 689510 and after 0244 994041 0244994014 Nyumajo nyefe and happy 65th anniversary to all of us and on come back and say and